Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ang iba sila ay stay jaka jingmut pondok bani kondok yung menteri kampung ini. Hendak bismillah alat bani kondok semua menteri sarkar. Ang mga marga taga jing kim jong kapor tingin ang kumno ngin ray jing syangi kwa jing bari. Yo so na kalyang ke jong uru kan sikit na gede. Tin ray na kalyang ke jong upar la ong bing lai penbet buat lai ikran buat usiam tin nata kadang ni isu. Ro samit yo memorandum. Tin nang ta tu ingin ngadap nang tu ngi na. Tin ray ke barok tu ong lai ikran lai penbet usiam. Tin ray usiam so brief mentan dala mi nang ta hirin bing lai ikran tu. Kata hin ray na kalyang jong ipat na kalyang jadi komunista baru mendai tanging ibe don lang tu baru ngia long dia ke nomor beli wong samyok pen yo smo ina kaliang ka sentul jong u ke igu smo lor tu ki kimat ki bang ibu na kaliang ke jong i na kaliang ke kam tam isu ide nam tak setiap kata Baham le kabel de kan ka jingjam rasmi ni sok bom sapor fi kilong ko nong lam tu isu haw wan ni ki he no po Delhi ki ai be ya ta kala tai ko por ko ni penduk ini ki nong lam semalam Kisah juga kalau kena kejinjam rasmi pak, bakum dan menurut kata laki ki, sembarang kenyok banyak keren. Ki ke kebejam tas ki, kalau tiga ke bam so tenak, bat usul hun hiru marwa nak yang jonga bakum ki kulit kunjo, ilalik hang hapo kajing kru bat maksha. Banyak bat snow yang isu ko fair ke ba ke sarkar bat pai ba ke api nanti. Henry apa pun yang tinggi ni kalau berkunjung ni so si dak yang jengi. Nri tangko yung ipi mulagi mohon ikut kerja kedua tangba kali kerja demand jangi ya kani isu kamta mi ka IP SE itu perlu yang tim kasih bagi sedih antara ka border isu bak Assam minai kemudian bat dalal ledu minai para min deng kerja ile kerja ni kamu kerja ngomong konsultasi kerja ikut sampai kedai kadang ai mesti ni kadang kuat ni kadang pensat ini kalau jual handu handi berdiok bikin banikan, mereka umyok banikan. Mereka sementara koi orang ini one sedali minus kedua minus sekret. Ia kita pakai koi minum lek minum kerandian mereka minum simsiap ini keran dia kedai ke isu. Lalu lah nunggu dulu ikut akan tip. Lalu sekarang dia kan naik ke LP dan dia kamai. Kata kedua. Nih hadu mata yang persu jadi yang ini minum skam minum dian buat minum sokai. Atau sim nak bakan ni kerja nak dunia mesti kedai kata delay taktik semua pun anda ni ai nam ai ni pun Islam ka ya kerja mut jong home minister Amit Shah ni malah orang kena nuru di kamera mesti dia kalau ban budian ni isu ko kata yakin banyak jong kerja beri kerja ni dan lagi nak compromise nak ban budian layu ada miok tu malam ya par susu kasakar dia akan arma ya kita isu jong kerja kita pun bisa hal mo Kipai bak sang belang sa halung manta marpa ngentip ya kini dan rai committee ni bola pun pada iki kabinet minister sekali wadi sang belang do positif ni keren tinggi susu ada ke bami lagi keren di hapo